bagi ke tayi nang mak drawan mi netem jaga pet boh perkara manteng yo mak intisariya ba ko malam yo netem jaga mi pet boh perkara manteng tadkhulul jannah min ayi babin sya'at balapan boh pintu syurga mak tinggal netamang teh yang galak drawan karena bak sabah huro pernah mak Rasulullah ke dakwah lam dakwah Rasulullah mi nauri nang nauragam teman Nabi Muhammad bak watayan mak ne ajak tamang syurga cuma uragam gekeun bu Nabi Muhammad wahai para orang yang agam-agam gata meya perle tamang lam syurga singah setet lung yak mu perang sabilillah rupanya Nabi Muhammad lia gepegah menan mak getop dakwah urineng mi kahana mu pak syurga uragam kamu pak syurga bedah urineng mi yak demo untuk Rasulullah demo urineng awai mak demo sahabat Rasulullah jamun hana tabang ngen demo demo ke tayo borosami kat ija merah ba oleh ya tu moto grup yan kan demo kan busit pega urung bungo rupanya ami demo Rasulullah awai mak bedah urineng dum yak merempek ngan Rasulullah bak watan mak ne berangkat ke dia barumah Ummi Salamah karena Ummi Salamah ami perumuh Rasulullah bak watan wate truk ke dia mak getok-tok pintu Ummi Salamah Assalamualaikum Ummi Salamah waalaikumsalam ai Ummi Salamah kamu royo kena yang merempak dengan Nabi Muhammad beklam kamu dengar dakwah Rasulullah Nabi Muhammad ne ajak tamang syurga cuma uragam kamu rineng hana mupak syurga Ummi Salamah royo ya intat kamu tiat yang merempak dengan Rasulullah bak watayan mak gebedah Ummi Salamah geme padum-padum draw rineng ya merempak dengan Nabi Muhammad pat Nabi Ummi ipat di Masjidil Haram Nabi Muhammad hana payah-payah tak tetet mak pak syid ipat bak masjid tunggu tapi me laku ke tayo mak bak masjid ya tak tetet nyan hana merempek tunggu pak cik tak tetet bak poh jaga ataupun bak peloko tunggu tengah pepah enam dengan pepah ele iainan na laku ade ibanda begat mak laku ade mak mi rupanya mak bak watan merempek dengan Nabi Muhammad getok-tok pintu bu Ummi Salamah gabi salam assalamualaikum Ummi Salamah assalamualaikum ya Rasulullah ne kele Ummi Salamah Nabi ne jawab waalaikumsalam wate nekalan ka Ummi Salamah helikut oh istriku ada apa datang kemari gekeun le Ummi Salamah ya Rasulullah urayokan bicara tentang istri ya Rasulullah pesit nekalan hai tentang umatmu yang perempuan ya Rasulullah kena merempak ngendron ya Rasulullah bak watayan mak bagah-bagah gebedah Ummi Salamah gekeun bak Ummi Salamah bedah kata Ummi Salamah lung yang merempak siat dengan umat lung yang perempuan bak watayan mi sida urineng getuyok jaro ya Rasulullah kamu royo ya Rasulullah kena yak merempak ngendron kamu kena tayang ya Rasulullah pat syurga kamu ya Rasulullah beklam kamu dengar dakwah dron ya Rasulullah kamu hana mupat syurga ya Rasul kamu kena tayang pat syurga kamu Nabi Muhammad ngejawab oh nyan masalah haji syurga gata hai urinang hana di perang sabilillah pesit bak pet boh perkara yang pertama almar'atu iza salat khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at rupanya mi urineng bawa dan kamu pum-pum kebedah gua han sabang urineng bireun mi oh le ta pegah menu dengku payah ta surah mung kubuh-kubuh ibabah delom mana pum mi peut boh perkara bawa dan yang pertama almar'atu iza salat khamsaha urineng yang senantiasa gejaga sembahyang lima boh wate urineng mak getem jaga semayang limang buah wate tingah de ageh tingah trau tingah sibuk ageh tingah ikideh tingah hilampu tingah pat-pat manteng mi tingah janda tingah nalakau han saga-sagai mi getinggai semayang limang buah wate nyo balapan buah pintu syurga singa getameng teh yang galak goyan mi urineng yang getem jaga sembah urineng yang getem jaga sembahyang perkara sembahyang abu hana mecih dia ti urineng manteng urang agam urayo mak sabah wate manteng tinggai sembahyang nyawa geteo Bandung mi sabah wate tinggai sembahyang lam keadaan tak sengaja ia uro kiamat sehingga payah tak arung laut neraka selama per-ribu tahun bayangkan mi tun akhirat sehingga hantaban dengan si tun dunia si tun di akhirat terdiri pada per-ribu bulan mi si bulan di akhirat terdiri pada per-ribu euro si euro di akhirat saban lagi si tun umudnya pandingkan umi yang metua ayah yang bahagia sabah wate tinggal sembahyang lam keadaan tak sengaja uro kiamat sehingga payah tak arung laut neraka selama per-ribu tahun lam kitab yang lain mi ni pegah
Pernah pegah dalam kitab yang saboh wate yang tak tinggal sembahyang dalam keadaan tak sengaja, rupanya saboh nan gutayo mutulih bak pintu neraka jahanam. Dua boh wate tak tinggal sembahyang dalam keadaan tak sengaja, dua boh nan gutayo mutulih bak pintu neraka jahanam. Andai kata mi siurau balik moh boh wate hana tak sembahyang, limang boh nan gutayo mutulih bak pintu neraka jahanam. Iyo mi manteng kesempatan Nabi Allah. Dro nuhuri nang mak netem jaga sembahyang. Bali mengboh wate mak lam siurau yang singa balapan boh pintu syurga netameng teh yang galak drone. Yang pertama hanan dengar li mi ana dalam kono mak beh hanan turi li dengkum hajar dang thi ai mi. Yang kedua urineng mak wasamat syahraha, urineng yang senantiasa mak senang hati ke dengan sebab itameng bulan suci Ramadan yan barosa mi balih manteng talalui le gedayung senang hati dia mak dengan tak pertimang bulan suci Ramadan nyo balapan boh pintu syurga singa netameng teh yang galak drone. Yang kelih wa hafidzat farjaha, urineng yang luar biasa mak gejaga kehormatannya. Dalam arti kata urineng han saga-sagai ge mezina, gejaga aurat sungguh luar biasa. Sekalipun urinengan dibujuk leu ragam, dipaksa ke leu ragam, disegalah ke leu ragam, dirayu bermacam-macam, gejawab leu urineng yan. Walaupun kau gantung-gantung kepalaku ke bawah, kau cincang-cincang tubuh badanku, demi Allah han sagai-sagai aku berbuat zina. Urineng yan mak singa balapan boh pintu syurga getameng teh yang galak goyang. Atrau rayo meno mak. Letat terjadi perzinaan dak sitok ba urineng. Pengalaman ulung tuan mi lam mulut berusaha ilung pina undangan mak sabo wate ke dehu Batam. Rupanya mi dakwah ilun ba malam yan mak dua malam, malam Jumaat dengan malam Sabtu. Kebetulan malam Minggu menteng lung isidi. Kun lung bak panitia, hai panitia. Ne ya pedeh siat bak lung pe kun mak siat Batam. Lung dengar-dengar ke bai batahan tam lung jami. Rupanya bak watean mak panitia kamu mi kala dakwah. Wate singah baru lung wolong kuno waceh mi. Rupanya bak watean mak bede panitia dengku yang main-main kamu siat. Rupanya mi wate truk bak lampu-lampu remang-remang yan kagu pedeng bu panitia. Panitia ilung pi ulok sangin urung perlak. Ai dengku nu pinah ku piah ai ke meramah tentu. Pinah piah betul. Baje ka baje puntung mi hanali pakai baje dakwah bak watean. Rupanya mi wate truk nan deng tri sinan. Lung kalon mi le mite dua draw. Put mite put draw sisi mite si draw ku ka deng-deng sinan lung tayang hai bang. Yan penai preh dumian. Pui mukat martabak ya. Panai mukat martabak dengku kun di mukat martabak. Rupanya mak lung deng mate lung dai kun. Apa-apa mau de servis dayang. Itayang bak lung. Pui laki servis tinggal lung ko klep Honda lung lati ku. Laki servis. Lung kun servis yang gimana dik kayak suami isteri bang. Lung kun han ku mahle pe laki di naju yang. Lung tayang dikrek iku mo tepet hai tengku ne citayang dikrek padum tiga servis. Berapa ongkos servisnya dik 60.000 saja bang. 60.000 ai begah. Hirun tolong upaya Allah ubu-ubu tak yu menguri nang itinah mo. Rupanya mak letak terjadi tunggu yang berbahagia perzinaan tok ba urinang. Tinggal long oma rupanya hana bola nawa isidih mi yang kenyan kerja sagai. Mi yang metuah ayah yang bahagia. Ada mta gedi jadeh tak mak keng ka jadeh terfi tu. Mi long modal long kun bang ka jadlah kedin tak tamong lom ke di tempat deh hana sei bang meramah den tru. Mi luar biasa yang kejit urinang getem jaga mak harkat martabat getem jaga kemaluan han sagai-sagai ke Medina balapan boh pintu syurga sehingga getameng teh yang galak goyang. Yang kesenelih mak yang kepet wa ata'at zaujaha, urinang mi balapan boh pintu syurga sehingga getameng teh yang galak goyang. Yang kepet yaitu taat kepada suaminya. Nya uragam ne preh ya lu kena pegah ba urinang. Ada pi tegaga nu undang nu kum hajar ke nona hagina tehat ke perumuh tu. Ai mak rupanya monomi urinang yang tangan kelintu baru mak iyo balapan boh pintu syurga sehingga netameng teh yang galak drone. Karena mono mak syurga drone urinang berada di bawah tapak kaki suami ke pegami. Iyo ne uragamnya tak pegah bah dan kelaku meri agak tengah-tengah ke biu. Iyo latih ke canu ke nduk latih ke. Ai mi bak sabah hurawa tuan Fatimah ke tayang ba ayah. Ayah urinang yang pakai ban ayah yang bagah tameng syurga purinang ya gialum. Gejawab li Rasulullah oh golom tentayan menylegata anu perle tak kala urinang yang bagah tameng syurga bedah berangkat jak ke deh bak rumah mutiah. Hau yo jami bak rumah muti. Hanan dengar le ya. Nu jawab hai bet ngingi go.
Gebedah berangkat mak gejak kedai baru mau muti rupanya mak teruk kedai mi getok-tok pintu gubi salam assalamualaikum salam gu jauh pintu han gebuka karena pakon mi hanai din suami ke yang kalian pakai ban haya perumah gop mak anak Rasulullah teruk rumah bijih mata jantung hati ke mak han gebuka pintu tapi perumah hidayah dengku ilikut RBT gedemu gedemu temayang balaku agom ni temari terus teput padum tinggal peng bang bandar bagai mak perumah saleha ada yang rupanya mutiah tersebut mak han buka pintu pakon mi hanai din suami ke Tuan Fatimah mak gedu ilua dari pos 8 ke pos Sikurung dari pos Sikurung ke pos 10 irandai 5 tahun tetap pintu han gebuka rupanya Tuan Fatimah gebedah gua truklah gua lakau ke mutiah tersebut wate truk gua lakau mak bagah-bagah gelapur cut bang melikut drone cut bang dijak aku dai menon truk Tuan Fatimah rumah teman pakai ban hanalung buka pintu pakon hanara buka pintu hanai din rawan Allah gatayan pada hai anak Rasulullah bijih mata jantung hati tian nyom nyetruk lom singgah kan tak buka pintu beh tak pertama rumah tak gerak pupuyan mudah rupanya mak Tuan Fatimah singgah gejak lom baru memutiah truk kedih mi karena izin suami getok-tok pintu lom lagi baru mak gebi salim ge pertama lah rumah tengah gem duduk ge pegah-pegah haba mi nasihat truk wala kau kemudian tersebut wate truk wala kau mi bagah-bagah ge keun bak mutiah bak Fatimah taduk kata le Fatimah tiat beh lung yak sambut cut bang lung le tiat bagah-bagah geplung mi bagah-bagah geplung yak jok jaru ke lakau aku gecom jaru lakau aku mi bagah-bagah laju gecok jalhab gelap ru lakau aku olen gemat lakau ba sapai mi gebimbing ke bak meja makan truk bak meja makan mak gegerak pupuyan muda rupanya mi gecok sikret awe yang na bak ubung gujuk bak lakau gecut bang yang pak sikret awe cut bang nepoh ne siksa lung agar lung mangat terlepah ni bak azib drone cut bang pat leh kadang yang nak kurang bak lung petimang drone pat leh cut bang yang nak kurang bak lung layani drone awe yo cut bang nepoh ne siksa lung agar mangat terlepah ni bak azib Allah taala rupanya mi Fatimah mucoco gua rumah truk rumah ge pegah bak ayah katruk lung ja ayah rupanya truk kedih ayah lung kalen rumah yang cukup god ne petimang lakau ge jawab li Rasulullah ane yang kian anak hai urineng yang bagah tamang syurga urineng yang taat kepada suami begitu truk gua sami gejok jaro kelinto gecom jaro lakau yang kian urineng yang bagah tamang syurga mi long tayang tikrek badrawan wate gua lakau mate dari jauh mak natong pernah hanjuk yaro nami nan jo yaro min nan laki apeng ya teh peng 50 rupiah je bang yang kian nan jo yaro sang menurut long meno urineng gede na gejo jaro kelaku mak lam situn dua ge te bengah horaya berusaha yan pih moden urineng tak rayo dengku maah ngelaku pengalaman tak kalen mak yan maah kan ngelaku ile dengku ngan gop ile maah na urang majami yang masa geduk yan god de menyengan gop menyengan RBT maah hai jaro-jaro tepat hana gejak ka akhir tayang long olen merempa maah dengku maah polim maah apa ila ko bat sago katengingi ke petang gedang giliran ke late ke yang moden urineng maah rate truk ngelaku mak tintop mode boh maah hai yang ban-ban mak perumuh ibagah tamang syurga mi urineng yang taat kepada suami urineng yang bagah tamang syurga balapan boh pintu syurga tinggal getamang hana lain yaitu urang yang taat kepada suami mi yang mentuah ayah yang berbahagia yang kejit uroyo mak kupe pih ada pi cukup hayalah gedayo rumah de abu bertingkat 4 kenderaan tu serba mewah harkat dan martabat selalu tinggi akan tetapi jikalau tahu kedeba Allah yang siapa-siapa mak hana tami yang pet poh rahsia Allah abu yang hantom pernah nepedeh bak manusia langkah rezeki petumun maut yang lagi kali keun le mumjon mono mak kiban keun mono mi hana arti kaya hana arti rumah bertingkat 4 kenderaan serba mewah harkat dan martabat selalu tinggi jikalau tahu bak Allah mak siapa-siapa pi hana tabah yang nataba singa tok leboh perkara yang kejit butingan temi ke nasihat kibai keun mono mak tapi ke kaya drota sangka tengah drota harap megah drota turi tari dro kapalo neng putih urang tan bako mulia tengah droh tabah ho kafana ho kapapa ho yang wata jika jula malam tahu ho ju kafana ho
kaya atra terjitu be kapai raya be guru te ku pemeri beri be Ba'aba dan intan kebaje kawen kawan medua le sakit dicupet-cupet dumpe sepu yang perle citanya hota plung mate baji temeng jipa ulangit jimu sambulen sinan mate tejung ada pihayat hat geteomi teka merempak ngan put boh rahsia Allah langkah rezeki pertemuan maut iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun apabila tro ajal seseorang manusia hana pada perawai hana pada perakhir lam detik yang mak tetap tahu kedeba Allah yang jelas umi jikalau tahu ba Allah yang nataba singa tok leboh perkara yang lain ban mandum tinggai umi Rasulullah ni kelam sabah hadis iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa walidin salihin yad'ullah wa ilmi yuntafa'u ba'dahu apabila mati sedana anak Adam puntung amal berkat yang nataba singa sitok leboh perkara sagai perkara yang pertama nak sedekah jariah na harta tu umi pernah tawakaf masjid pernah tajuk udayah harta yang singa mak yang na disetet getai wajikala tawaba Allah yang lain ban mandum tinggai olehan mak yang kedua ilmu yang bermanfaat na ilmu masalam doya lagi contoh tak pegah ke gop yang god tak nasihat gop umi dengan secret haba getai wajid kena nasihat bagi gop yang dengan haba getai yang tungku yang ilmu yang bermanfaat yang ditim setet getai singa jikala tawaba Allah yang lain ban mandum tinggai yang kelih umi yang metua anak yang soleh anak yang lebih dalam agama ia mak yang sangat penting yang lebih-lebih mak nekala nulikut siat balai pengajian urayomi yang tengah tak dukung luar biasa lagi tayo ia mak yang sangat senang Allah Taala karena pakan yang disinan ke mak tempat tak cetak kader-kader anak yang soleh tapi umi harapan ulun tuan ia pengalaman ulun tuan pegah mak lun sidai tang sepi long semubut na anak miet mak si dua-dua sit ibale ia umi semubut anak miet pengalaman lu berahkan mangat-mangatkan mudah-mudah lebih-lebih anak mit lawan yomi anak mit lawan yomi mak cukup hek tak buat ka tengku tak pegah a b jauh tak pegah b c keun tengku lebih-lebih na anak mit mak 60 roi balik yang ke 60 macam mulai na anak mit tengku 60 roi 75 macam mulai tengah tak buat sago yo katruk laporan sago je tengku yang 4 cr tengku kaituh gebedah tengku ya kala no tege cr tengku si kamu tempuk dalam Quran Iqra gucok si air dengku gu putreun gede bakulah bagure tro bakulah gu keun basi air peng air ngak kurah ngak senang ma ke rumah gu mat basapai gu pe lau balai dengku tro balai si Marlboro kaim pake dengku kaim pake si Marlboro ngan si mak aku gucok si mak aku beli dengku karena haji hagam gu tiuk uyuk balai leh gu pupah-pupah yang mak katruk laporan sago je dengku siak kasum dengku kai tu huntut kai me laporan lo mi dengku le akai kamu mukun tiga ga muno mentang yak bek tren-tren hu mak ju be utapo mangak bagah kadah be kadih tingah ke pupas-pupas sagoyan mak katruk laf sago je dengku aku piyaran padum sabah dengku ai laki ablau le le na mi dah yang kejitkan mangat-mangat buat semua buat mi ia gure yang semua buat gedem pernah wana dalam kampung mak ia wajar tat-tat mak tak hargai karena pakan sewajar ji mak labang limang dem la mulai ati hadam deh bodro tu sud ia kagak dem sud le gure mi ia payah tak hargai karena pakan mangat berkat ilmu anak tu yang kejit mak meya perliakan yang saleh ia tungku yang metuah ayah yang bahagia benar tak dukung benar interview ngan gure tak tayang tiga-tiga batengku tungku oh na kai beut tungku siak long beut tungku siak long na tamat kitab masailai ka najid ibut kitab Iqra ka najid ibacamu Al-Fatihah ka tatayang bak gure mi tatayang tiga-tiga batengku yang kejit menyata kedina anak temu peut tiga-tiga tak periksa mak leh esok baje kangen laga kalau tabibu kana jajan-jajan tak puduk tungku tatayang menong kiban tatayang kah pan kabun wahai eboh hati suod sinya akade dilon ba anna
dilon ba iu suon sinyakan som dilon ba anakom lampur siti hawa dilon ba abu tausi suon sima akop di kege pugrok butungku malam barosa rupanya mi minata kontrol anu tu yang liran pugrok kamu tahu yang tema aku biji si batat be mak kena pugrok pugure malam barosa icung balik yan mi wate tajuk jajan boleh lebih haji terbe atra mono mak na ladum urunci ladum mi takalan mono mi wap tanting bungeh getak ke keun ka anu ke truk ba ayat agi anu bajung ka pugot ro ke yan ayat dak keun mi menyan dak keun ka anu mak si tayang ba gure tak kibar muh tangga ke dayang jiuh ngeramat Allah mi jiuh ngeramat Rasulullah karena pakeun mak tak keun ka anu tu doa yang hana-hana ge nyo mi yang metuah ayah yang bahagia sangat senang mak getayo singa jikalau na anak yang saleh kadang mi getayo kanafah tiga tru bak watayan mak lam dikai yan mi tekedian na anak yang saleh mak ijak bak kulah hitung semayang dikeun ya Allah lung tung semayang ya Allah lung pusuci tubuh lung ya Allah dengan berkat ia yang putihnya ya Allah lung mahajat ya Allah lung mat kalam dron ayat dron ya Allah sandaji urung silung ya Allah kena uwa bakdan ohnan ajai gayan berselamat iman gayan ya Allah mi tegedi urung silung mantang payang umuk nabi gayan bersehat ya Allah mi nek nai ilmu agama mak idu bak ule te dengku ipratip tu sebab bak watayan mak wate ka sakit ke tayo mi wate nafah ka tiga getru ipedaba i akwa legop i akwa ha le tajib ipedaba i u legop i u ha le tajib tapi lung i ku jib malam yo alena gemel le benitia sang tan i u rok malam yo oi leko no ilung mantang ilung je mak nepres tak ku je iya apa tapi wate ka sakit hingga mak hai le daji nya mantang dega de daji mantang ai mi iptaba martabak legop hingga martabak hai le tabaju ijo apam legop tungku apam hai le menta upi yang hawa te bawatayan mak si anu ti doa samping mi ikun ayah ataupun mak lung kalandron mak kalemah tat badan kalepi mak nekun sikret kalimah yang long ucap yang long sah bak puyung ron mak dikeun lian la ilaha illallah me anu yang pratip me anu yang sah bak puyung mak jelas tak temung jawab la ilaha illallah dikeun lian mak lega ne temung keun kalimah la ilaha illallah bak ujung kalam ron azab kubu mak jiuh azab neraka mak han kenangan ron pintu syurga mak tehah ke ron nekun mak siga tru kalimah yang ron urang yang bahagia mak di dunia sampai tru urang akhirat anak tena ilmu yami anak tena tajuk bak beut ikun layane la ilaha illallah karena anak mak yang pekun anak yang bak piung dia kalimah la ilaha illallah tajawab dia gedaya la ilaha illallah anak na ilmu agama mi digeura bak rung urang si karata mak rung ba tika bak watayan tubuh kamera salupi nafah katiga getru anak dikeun bak mak ataupun ayah nekeun kalimah yo ayah donen netemengkeun leh getru ayah bak akhir kalam dron jelas-jelas syurga di hadapan ron ayah azab kubur jiuh ayah ngan ron jikeun le anak sigatru la ilaha illallah karena anak yang keun mak gejawab ayah gejawab la ilaha illallah abih urang si mak dengan akhir kalam kalimah la ilaha illallah karena pakan mak anak tena ilmu agama ditemung peratip gedai teman mianu tahna ilmu agama mi ladung manu perti balap-balap honda mak ikro-kro honda kroi ladung perti pulik-pulik manuk dalam kampung utai wa tengah nafah tiga ge tengku anu itre mak grupu ya putra anak itik pelati ceh kroi meramah tayo lap dikai in kejut mi yang metuah ayah yang bahagia ya mak yang nataba singah jikalau tawaba Allah tok leboh perkara sagai sedekah jariah oleh ilmu yang bermanfaat anak yang saleh yang lain mi ban mandum tinggai hai mak hai abu lun tayang dikre nantong pernah neu mak mayit nantong pernah neu mayit mi mayit mak neu mayit umi anggota tubuh bandung lengkap manteng jaro manteng bandua belah bak mayit mata manteng mi tapi mata yang tidak sanggup lagi berkedip jaro han sanggup le bergerak
Olen watene bak mayit umi lempu-lempu manteng lengkap. Nekalan pengalaman bak mayit mak, mayit jika la ne pasolam ijagafan, yo ne ikat bak mayit mak padung boh punca na tingat nami. Limang boh punca. Yan kan ikatan pura-pura mi. Ikatan yang pertama yang na bak ule abu. Nerenungkan bacut dakwah malam yo. Ikatan yang pertama yang na bak ule. Ikatan yang kedua yang na bak dada. Ikatan yang kelihaya yang nabak perut. Ikatan yang keput yang nabak tuut. Ikatan yang kelima nakeh yang nabak gaki. Nyawa makkan ikatan pura-pura. Beni yakin mak watene jak bak mayit yak persaksikan sapa mayit yang kawa bak Allah. Bek niak pegah bah politik kenan mi. Bek niak pegah bah pula coklat bah mekat kenan bak mayit. Pesit yak cok intisari bak ikatan mayit. Lam kitab mak ne pegah ikatan mayit yang nabak ule. Dikun le mayit mak, dikun le ikatan yang na ba oleh. Wahai taulan-taulan lun yang na di sekeliling lun. Lun yo na ke ikat ba oleh kenlah ikatan pura-pura. Yo ikatan yang na ba oleh lun yo na ke. Buta yakin le kata lun kajit ke mayit urang yo. Lun kajit ke bangke. Lun hanale mudaya. Kubulun kata ha ulat ngelimpeun binatang yang buas kagepreh lun dipat di alam kubu. Lun kajit ke bangke. Tapi kata yang mantang hudip wahai hamba lun, cok itibar le kata nak wahai taulan-taulan lun, cok itibar le kata nak ikatan yang naba oleh lun. Perkuatkanlah ketauhidan kata kepada Allah. Bertrai ke le mayit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah tauhid yang baik saga-sagai tua tak kun le kata. Yang kejit umi yang metuah ayah yang berbahagia. Dang-dang tengut paling kurang lega truk bertata mengkun kalimah tauhid yan. Karena pakan lam tengut yan kadang umi han tajik yakin le dengan singgah bengah akan jaga telum. Paling kurang kalimah tauhid getai mau hudip lang Islam, getai mak gekira orang yang beriman le Allah jikalau tahu kediba Allah. Dipesan le ikatan mayit yang naba oleh, perkuatkanlah ketauhidan kata kepada Allah yang pertama. Yang kedua mi ikatan yang naba dada. Yang kan ikatan pura-pura adun. Nekalan sidro mayit ikat bak dada. Kanlah ikatan pura-pura. Yang dikun le mayit seolah-olah dikun le mayit. Wahai taulan lun. Wahai sanak family lun. Yang na di sekeliling lun. Lun yo nak ikat bak dada. Kanlah ikatan pura-pura. Akan tetapi ikatan bak dada lun yo nak merupakan. Lun hanale mudaya. Si atri akan gesak lam kubu. Gata yang mantang hudip. Tacok itibar bak ikatan yang nabak dadalun. Perkuatkanlah sembahyang bek gata tinggai-tinggai. Putra mak ke pesan le mayit. Sembahyang han gebi tinggai-ting. Sembahyang han gebi tinggai-tinggai. Yang kelhe ikatan yang nabak perut. Nyawakan ikatan pura-pura pula mak. Ikatan yang nabak perut mi seolah-olah dikun le mayit. Wahai taulan-taulan lun yang na di sekeliling lun. Lun nyo pula giikat bak perut kenlah giikat pura-pura. Akan tetapi lun urung kaya masalam doya. Lun hana lun ja awaji. Lun urung maharta masalam doya. Hantam pernah harta lun wakaf masjid. Hantam pernah harta lun juk bak tempat-tempat yang direza oleh Allah. Lun uroyo nak giikat bak perut bertanda. Lun kajit ke mayit. Wahai taulan-taulan lun, gata yang mantang ude. Cok itibar le gata ikatan yang nabak perut lunyo nak gata bek saga-sagai tua tak puasa. Dipesan le mayit mak bek saga-sagai tua tak puasa. Ikatan yang nabak perut. Mi yang mutuah ayah yang bahagia. Ikatan yang nabak tuut. Yang dikun le mayit. Gok mian urung kaya. Tapi hantam pernah gejak waji. Hantam pernah harta gayan. Gejuk bak masjid bak tempat yang jeroh. Maka jihlun ikat bak tuut hanale medaya si atri akan gesak lam kubu. Gata yang mantang hudip nak ya apabila na harta benar rencana gata tajak kedeh waji yang dikena ikatan yang naba tuut. Rupanya mi ikatan yang naba ujung kaki. Ikun le ikatan mak yang naba ujung kaki. Pe ikun le ikatan yang naba ujung kaki. Wahai taulan lun yang na di sekeliling lun. Lun nyo nak ikat ba ujung kaki kanlah ikatan pura-pura. Lun urung gasin masalam dunia. Han lun ja waji. Han lun sedekah lun hana harta. Tapi gata yang mantang hudip. Mi gata ha tajak waji. Nyo ikatan yang naba ujung kaki lun nyo nak cok itibar le gata.
na haji yang mabrur oh wate uro Jumat bedah gata ja masjid. Rupanya umi yang metuah ayah yang bahagia, hamba Allah yang paling ged, hamba Allah yang gasin masalam dunia han gejak waji karena gau yang hana harta uro Jumat bedah ja masjid, yaitulah masjid yang nak haji yang mabrur bagi kita yang hana harta. Mi yang metuah ayah yang bahagia bak watean mak geme rame-rame kita yang mayit mi hanali mudaya ho geme mak kedih ualam kubu yan wate geme getai omi sandaji agak juuh bacut mak dikeun le mayit wahai urang yang suun lun be juuh tat ne balun be juuh tat ne suun lun yan mi karena urang Bandung hanale so tepe yang ditepe cuman binatang dan jin malaikat hagai umi yang lain mak mentua hana so tepe bak watean umi mayit-mayit yang kana awai pula gekeun ba Allah ya Allah mayang getayo god yan mayit yan Allah urung yang god dron sangat digalak ya Allah dan manusia pun sangat digalak nesemuyuk di samping kamu ya Allah agar menempak rahmat bagi urung yan ke kamu pina rahmat ya Allah. Tapi mayang getayo mayit yang bruk perangui masalam doya getayo yang serta maksiat masalam doya dikeun le mayit lain ya Allah yan hamba Allah yan bek nesemuyuk di samping kamu ya Allah bek ne tanam di samping kamu ya Allah karena pakan bala yang gebi kegayan lain golong gadah ya Allah yan katruk teka ne pujuh ya Allah bek ne tanam di samping kamu mayit mak ditam getayo yan kejit umi yang tua le getayo singah wate gecelok lam kubu mak hakikat jitu tapi kata duk kembali kan getayo yang teduk mak pesi roh getayo mak kata duk bak watayan sama-sama tak maklumi truk malaikat dua malaikat mungkar dan nangkir. Tapi ni pegalam sabuh kitab ke nilai mungkar ngan nangkir mak truk pesi malaikat ruman pebut malaikat rumanyan umi untuk niat yo tulis bak getayo mak satu persatu getayo kata duk lam kubu bak watayan gekeun le malaikat gebi salam assalamualaikum hai hamba salam tajawab waalaikumsalam ian ye te bak watayan umi mekhet-khet tu malaikat ruman gekeun wahai hamba Allah meya berkeun kata cukup hayya masalam doya tapi urang kata akan merempek ngan kamu tapi hai hamba tolong tulis le kata siat pe yang ka pernah tak buat masalam doya pe yang ka pernah tak kerja masalam doya bak watayan mak main ngejawab ngan pelun tulis ya malaikat ngan pelun surat pulpen lun hana dawud lun pitan kertah lun pihan ngan pelun tulis oh ya Rabbana malaikat gekeun wahai hamba Allah mi hagata hana tabak kertah kono dalam kubu yan ijagafan yang na bak dada gata pri siat bacut pegat kepada kertah rupanya mi hana dawa bak watayan ijagafan yang na bak dada tapri mi talung dikeu tu kertah kana takun ba malaikat ya malaikat nyo kertah lung kana ya malaikat tapi polopen hana lung ba ya malaikat malaikat ne jawab malaikat rumanyan wahai hamba Allah yan kertah gata kana meya polopen kana gata hana taba kana dalam kubu yan ujung niyo jarwa gata yang sering takun masalam doya at-tahiyatul mubarakatun salawatun thayyibatun lillah yang sering takun yan masalam daya pegat siat kepada pulpen ujung niuk jarwa kata yang teng utuh ujung niuk jarwa tu umi bawa yang giyo pegat kepada pulpen takun lom ya malaikat kertah ngan pulpen lung kana tapi Daud hana lung ba ya malaikat pakri ya malaikat hana ngan lung tulik malaikat gejawab me kata hana tame Daud pulpen yan ia babah kata yang hana to lombak bibi kata yang sering takun masalam daya alhamdulillah Allahu Akbar subhanallah yang sering tak ucap le kata masalam doya ngan ia babah yang nak tulis le kata satu persatu pe yang ka pernah tak buat masalam doya hana tesom bawatian mak Allah Taala ne menjanji dalam Al-Quran mi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara buat god yang tak buat sebiji bayam ubea bideng badai pa mi yang tua akan nebalah god pula oleh Allah buat bro yang tak kerja masalam dunia manusia lain hana yang tepe tapi Allah Taala singa akan nebalah mak di alam kubur sampai tu di yaumil masyar mi yang tua ayah yang bahagia bak watian mak baru sadar li kata mi tak tulis satu persatu putra yang ka pernah tak buat masalam dunia
Seandajih lebut yang jroh tak kerjakan gelhat bak takwa mi. Geteu tekem senang luar biasa bahagia. Meya lebut bro mak gelat bak takwa tamo tabae. Taruh ia matarah. Takun bak malaikat ya malaikat. Nepi din long si atruk malaikat. Long balik lom ke dehudonya. Lon puto rongan ulama ya malaikat. Long puto rongan gure-gure. Han long pijuh lengan musalla. Han long pijuh le han le long tinggal semayang ya malaikat. Nepi din long siat untuk long balik lom ke dehudonya. Malaikat no jawab kasih ohno yang ka. Kasih ohno yang ka haba kata. Yo nasi sudah jadi bubur hana artili kata tamiesal. Yo rayo nak apa yang ka pernah tak kerjakan masalam dunia bertanggungjawab le kata sing hamba Allah taala. Mi bak watayan put boh rahsia Allah langkah rezeki pertemuan maut. Yo hantom pernah gesah mi bak getayo. Yo manteng nak kesempatan Nabi Allah. Yang kerja Rasul sering sabe mak nepingat bak sahabat. Pernah pegah li Rasulullah. Ajilu bisolati qablal fawat wa ajilu bitaubati qablal mawat. Bersegerakanlah dengan sembahyang sebelum luput waktunya dan bersegerakanlah dengan bertaubat sebelum ajal menjemput dirimu. Yo manteng na kesempatan. Yo sembahyang bek sagai ta sia-sia. Yo manteng na wate taubat dan ibadat mi. Yo butatim kerjakan. Sebab getayo yo tungku yang metuah ayah yang bahagia. Han tajak yakin mak hantam pernah salah dan silap terhadap Allah. Karena Rasulnya kelam sabah hadis, kullu bani adaman khataun wa khairul khata'ina tawabun. Tiap-tiap anak Adam pernah melaksanakan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik manusia yang pupuk salah itulah manusia yang mau bertaubat di sisi Allah. Orang yang gete pedro gemak pernah salah, ia getim taubat dan getim ibadat, ia manusia yang paling get di sisi Allah. Yang kejut umi ni bak malam yang mubahagia yo. Getayo mak yang mantang tinggal yo, yang mantang umu payang Nabi Allah. Mari mak ta ibadah, bek tua-tua mak ta sembahyang. Karena pakan buat god yang tak buat masalah donya, buat brok yang terkerjakan sekalipun ubud, ya Allah Taala pula akan nebalah ubud singa. Mi pet boh golongan manusia mak singa akan ne beken akan ne periksa oleh Allah. Manusia yang pertama mak urang yang kaya-kaya. Nehoi oleh Allah. Wahai orang kaya kena siat. Pakan gata hana tak ibadat masalam donya. Pakan gata hana tak sembahyang masalam donya. Pakan gata ubud tat taubat gata masalam donya ke lun. Orang kaya ke jawab, ya Allah, lun sibuk masalam donya. Lun kaya masalam donya ya Allah, lun petimang harta. Getayang le Allah sobrat kaya gata dengan Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman kaya makkan kaya pura-pura. Ukuran kaya goyan mi rumah gumantang raya. Siton tajak mak dari pintu terah pintu dapu hantruh nyandum kaya goyan. Olehan mi yang metuah luar biasa murah Nabiullah Sulaiman. Yang kejut mak hana tepat bi alasan singa. Orang yang sibuk-sibuk pakan hana ibadat masalam doya. Lun sibuk ya Allah, lun sibuk mukat ya Allah, lun sibuk dagang segala macam ya Allah sehingga lun hana merempak sembahyang. Sobrat sibuk kata dengan Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf mak ditahan dalam penjara. Tapi gopnyan sempat pula na ibadat na puja Allah. Geheilom perti urang gasin-gasin. Pakan gata hai urang gasin hana ta ibadat masalam doya. Lun urang gasin ya Allah. Lun berat lun kira nafkah ke keluarga lun masalam doya. Lun hai merempak ibadat, hai merempak semayang ya Allah. So berat gasin gata dengan Nabiullah Isa. Gasin Nabiullah Isa makkan gasin pura-pura mi. Dihina oleh masyarakat, diusir oleh masyarakat mi, geek ke ujung gunung yang sangat mayang. Makanan ge on kaya. Ia yang gejib cuma iembun ibadat kepada Allah Ta'ala sungguh luar biasa. Getayo mak yang sakit-sakit hana tak ibadat masalam doya, hana tak sembahyang masalam doya. Allah Ta'ala sing getayang so berat sakit gata dengan Nabiullah Ayub. Sakit Nabiullah Ayub makkan sakit pura-pura. Ukuran sakit Nabiullah Ayub mi luar biasa sakit. Kan sakit pura-pura mak yang bena ulat bandum mi ikap bak tubuh Nabiullah Ayub. Watai ikap bak tubuh mi ulat yang red necok nekun le Nabiullah Ayub ne puduk lembak aso hai ulat kap le gata bak aso lun. Tapi hai ulat nyoban mandum ata Allah kap le gata lun pesan sagai bak gata hai ulat bek gata kap nak dua boh anggota lun lidah lun ngan jantung lung ulat. Lidah yo nak lung sebut-sebut nama Allah, hati lung yo nak lung ingat-ingat nama Allah. Yang lain ulat silakan kap le gata. Tapi Nabiullah Ayub mak dumnan sakit ni ibadat pada Allah Ta'ala sungguh luar biasa. Yang kejut umi yang metuah yuh manteng na kesempatan ingat ke nasihat Rasulullah
ajilu bi solati qablal fawat wa ajilu bi taubati qablal mawat. Bersegerakanlah dengan sembahyang sebelum luput waktunya, dan bersegerakanlah dengan bertaubat sebelum ajal menjemput dirimu. Mungkin ono kumantang mak sikret dua nasihat singkat ni bak ulun tuan. Lebih dan kurang dah lebih.